میوانی که میجای بریس محمد کماچ پارلمانتاری دم پارتی لدیار بکر دیلمه بریس محمد ما تباش به ایدی توزانی روشا شیخ مقصود نه داسته که تند یشر و پفچونان دایه تایبتیه که بحث حال ویست ترکیه بکن جالیه کند آلیین سیاسی هنده دیویژن ترکیه پیوسته روله که هفت سنگی و تناکرنا آرامیه بلیزه لیسر آستی فرمی ترکیه پشتوانی دیده اوان هیرشان دوی عرصه ده گلو دروش چاد بی بله براستی جی یعنی ام بیجن وکی هنک پارتیان اپوزیسیون جی تین زمان تمک دریجه ام جی في مجار سوریه در روجا مده جی ام جی هر تم جداسلات ترکیه را بیجن اگر پیواژو اکر با ترکیه بر دست پیکریا بردوام دکه و پیواژو جی ام بیجن جبوی آشتی و جواک کی دموکراتیک آوا ببه اگر باندور کی دستات ترکیه یا دولت ترکیه سر سوریه بکه گره هم باندورانه آواکر به یعنی ام بیجن به آواکر لسر سوریه بجور ببیتن دوی واری دا امر دنیرن وکی ام بیجن وزیر بالوانی و هر وزیر کاریش در و گوتن و گوتوبه جوان سر سوریه تایبتی سر روجاوای کردستانه ناکوکیه که نابر دمجی ام بیجن دستا ترکیه دا دیار دکه او ناکوکی چیه اگر چارەسەری هەبە ئەگەر چارەسەریک دختێ خواستن ئەگەر ئاشتی خواستن گەرە سەریدا ئەڤیاج بۆی تورکیە بۆی سوریەژی وەرەخواستن گەرە دەولەتا تورکیە یان لە سووریە ئالیگیر نەبێ یا ناوبەرە بێژن ڕۆژاوای کوردستانی یاژی هەسەریدا حکوومەتا دەمکە ئاشامێدا گەرە ڕۆڵە خۆیان ئاواکەر یا بێژن پەیمانی پێک بینێ دوی واری ده هم جی هم بیشن وکی دستات ترکیه رخنه دکن لگور او تفجر کل سوریه تفجرن لگور راستین پیواجو ترکیه نینه اگر هم بیشن لسوریه شر گرب بیتن خورد بیتن شرو پفچون پیک برن باندور و سر ترکیه جو پیک بره و سر روشات ناوین جی هم بیشن دولت هرمی سری دا دستات ترکیه دولت ترکیه بلا رول خوایا ارینی لسوریه بلیزه برای رولی که آواکر لسوریه بلیزه برای رولی که نابینکر لسوریه دا بلیزه که از بیشم شروع پرچم پیک نهیم ولی بش آلیه که برس محمد هلبتش آلیه که دنجی هول هنه کراش اچارا سر به آسای ببه تدی سروک سوریه یقونا غاوه گویز پیونده که تلفنی دیگه سروک بارزانی انجام ده بو پابندیا خواه به پاراستان مافی کردن و که پیک هاتای که سرکی لسوریه تأکید کرده بو گلک جاران اوته گوتن لی پابندی و داخویانی و سر عردتش تکدن که واتا اف پیوندیا تلفنی گلو کو بگو ما تو زانی سروک بارزانی هر دست پێک ئەبی شەڕی کاربەدانێکە جددی هەبوو داخواست کرد بوو کوێدی کورد لە هەمبەر قڕکردنەکێدانا پێویستە بە ڕوونەدە تو چاوت بینی گەلو بله سری ده هم بیشن لچار پارچه‌ین کردستانی تایبەتی رایداری باشوری کردستانی برز مسعود بارزانی برز بافل طلبانی هر وها هم بیشن لچار پارچه‌ین کردستانی جی و جیهانی جی همو کرد دلی همو کردان لروجاوای کردستانی لحلب داویجیتن گوتنن کو برز مسعود بارزانی آنی بو زمان لسر امبیجن بتایبتی سر ایریشن لتاخن شیخ مقصود و اشرفیه کل حلبی پیک هاتیه گوتن گرکی گرینگ بون اف گوتن و اف هفگرتن جی براسی بو یکیتیا کردان بو پیشروجا کردان جی براسی جی جیدل خوشی و امبیجن کیف خوشیه لبله امبیجن وکی حکومت شامی جی نگو به دسته خو هنک مثلا براسی جی امبیجن به باندورا هنک هزن هرمی دا به وان هر وستی هذا دخوله يعني دولة تركيا دستات تركيا صريحة هذا جي ام بيجن جبوي بيكارين كل سوريا كاروباري خو بيك ناينه تاني لسر دستكفتي كردان دخبته دخوازه كرد ودري تشتكي دستكفتي انتنا بن وكي ام بيجن يك دولة يك ارتش يك نتف ودري مجيه كي وسا که بیشتر ترکیه دا بسات ساله بردل گرن مزند سر به مجیه هانی جواب هدایت خواهد تشتکی وسا هم بیشتر سوریه جی آوا بکه ولی هم بیشتر سروکی حکومت دمکی آشامی هم بیشتر پیوندی برز بارزانی را گلک مهمن گوتن برز بارزانی جی آن زمان جبوی که بیشتر سوریه کی دموکراتیک برای آوا کردن هرکس بگی جماعت خواه هرکس نام سیستم سوریه دا مافی وی هبه خاطی دا ببینه اویا براستی جی نیرین همه نزدیک بوین همه گوتن همه همه یعنی همه آلیه که واتا لترکیه برس محمد یعنی هم دبینی لباکوری کردستان دو حتی آنها با آقای که گرسه خو نشاندن بردام دکن دم پارتی هنه آلیندن سرنجان لسر هیا دبای هیا تدید
جێگەری سەرروکێ دەڤای بە کوردستان 24 دەبێژە پێویستە تورکیا ڕۆڵی ناوبژیوانیە و تەناکردنا ڕەوشێ بگێرە گەلو چ جیاوازی نابێنە کوورد عەرەبانە بوو بڤێ ئەوەی ژە کوردان بە ئەوەیەکە تو نزیک دەبێ هەستکار نزیک دەبێ کەواتە هون دکارن گەلو سەر ئاستی حتا پەرلەمانی تورکیە بێ و سەر ئاستی جادێ و ڕایەگەشتی و کەساتین و بێگومان هەفسەنگیە واشتیە دەخوازن چ باندۆرێ دروستکەن ڕۆلی تورکیەژی گەلێکی گرنگە لە سووریە دەبێش هەموو ئالیەکی گرنگترژی بە حتا حکوومەتە دەمکە سووریەژی ڕۆلی تورکیە شوێژی گرنگتر بێ بله راست هم بجن ev gotinan tên zaman vekî ez bejin partiyên opozisyonê ez bejin wekî saziyên sivîl hûn dizanin Bakurê Kurdistanê bajar û bajarokan hemiyan gelê Kurd li ser piyane em bejin ev êrişê ku dijî taxên Helebê yanî wekî Şêx Mesûd Eşrefiyê tên kirin her kes hembervê bi rastî bangewaziya xwe li destata Tirkiye dike yani rolekê erênî li Sûriye bileyze. Yani wextê ku em bêjin şer û pevçûn li Sûriyê berdewam bibîtin navbera Kurd û em bêjin Kurdan û hikûmeta demkî a Şamê şer û pevçûn giran bibin ev ê bandorê ser herêmê hemiyê bike ji bo vê qasê belê yani gelek aliyan da em jî tînin ziman parlamentoya Tirkiyeyê de jî em tînin ziman em bêjin gere rola Tirkiye ya erênî li ser vê pêvajiyê were bikaranîn yani ew rola ku heta niha Tirkiye dileyîze li ser tunekirina Kurdan polîtikaya xwe ya Sûriye ava dike bi rastî ev hemû aliyan da jî nayê qebûlkirin wekî em bêjin we jî got em bêjin partiyên opozisyonê jî tînin ziman her wiha saziyên sivîl jî tînin ziman lêberê dewleta desteta Tirkiye dixwaze بله کاک محمد هەلبەتە سەرنجاتەوە و تەماشاوانین کوردستان 24 جی بوو vê nûçeya lezgîn radgeşmê li Gurcê derên Kurdistan 24 li taxên Kurdan li Helebê anha şerreke herî dijwar li Şêx Mexsûd li Helebê diqewme hêzên asayişê li wir dibêjin ku hêzên artişa Erebiya Sûrî bawekî herêmekî eşwaî bêguman nexweşxanan û cihên sivîlan dikene armanc bi çekên giran êdî niha li wir rewşeke me tirsidara mirovî heye tu dizanî êdî divî serûbendî da û tu zanî jî ewan hal Sûriye tê tekirin ne weku mîna berê di çerçivê desalateke şerعî daye êdî piştevaniyeke herêmî û nêvdewletî jî heye êdî Durzî û Elewî li Durziyan İsraîl piştevaniya dike li Elewiyan dibêt wan jî piştevaniyan xwe bin lê gel û makî piştevaniya Kurdan bike kewata ta çend giringe Kurd bi hestkarî teamülê bikin êdî bi hekîmanan biryarê bidin henî rewşekî krîtîk tu zanî Belê rast e yani em bêjin wexta ku em behsa taxa dikin em gelek cara dibêjin ew şerê ku hetan hep pêk hatiye em bêjin li Helebê şerê navbera du dewlet û du taxan da ye yani em bêjin dewleta Tirkiye alîgiriya piştgiriya artêşa Ereb dike ku em bêjin êrişê li van taxan dikin wekî dinya hemû jî zane yani wê taxê da hesedetine ye qesedetine wê taxê da tenê em bêjin asayişa ku ji wê taxê pêk hatiye heye yani em bêjin êrişê tên kirin taybetî ser sivîlan tê kirin ê asayişa wê derê digirin jî yani xwe cihîne û her wiha bi avayekî sivîlin yani wekî artêşekî wekî çekê giran destêvan datin hene lêberê em bêjin divê warî da piştgiriya Durziyan belê tê kirin ya Elewiyan bi şeklekî em bêjin tê bertekirin lê piştgiriya Kurdan ti hêzên namnetevî bi rastî bi vî rengî bi zelalî piştgiriya Kurdan nakin divê warî da gele em bêjin xalek tê rojevê em bêjin Kurd dikarin hevdû bigirin yekîtiya xwe li ser van aloziyên ku vê daviyê dixwazin wekî medud daxuyaniya xwe da jî anî ziman em bêjin ew êrişê ku îro ser taxên Helebê tên kirin ne êrişê li ser taxan tenê ne êrişên ser miletekê tên kirin yani ew êriş heman demê da li ser bi Hewlêrê tê kirin li ser Silêmaniyê tê kirin li ser Diyarbekirê tê kirin li ser Mihebatê tê kirin ev divê rewşê da gelek Kurd hemû aliyên Kurdan partiyên xwe îdeolojiyên xwe baweriyên xwe danin aliyekî li parastina miletê xwe bikin li taxên Helebê da eger taxên Helebê vê rengî wekî mînak em bêjin artêşa Ereb viya rojava xwe da digire eger wekî belê pirsekê din jê ye kak Mihemed tu zanî jî Kurdan hem li Rojavayê Kurdistanê hem li Başûrê Kurdistanê derindetirîn dijminê hov yê terorist ku gef li hemû cîhanê kirin Daeş bûn Kurdan têşkandin bi hezaran şehîd dan bêguman li ser erdê hêza herî xurt bû niha bi nimûne Emerîka digel Kurdan li Rojavayê Kurdistanê Ramî Ebdurrehman êkî çavderên siyasiyên hûr li Sûriye gotibû got ewa nûnerê serokê Emerîka li Sûriye digêre li dijî berjewendiyên Kurdan heta mîna şêwermendê Ehmed Şerra jî bi nav kiribû kewata gelo Emerîka kî ve ka dengê wê
نابینیت ڕەوشاوایە چ بسەری خەلکی تێ و دێ چ بسەری هێجی چمکە ئەو زانیت ئەف گروپên شەڕیتکەن تایبەتی بەرامبەر کوردان چاوە تینێ خوێنینە براستی ام بیژن بوی رنگی وقتی که ام پیناسا دیکن ام بیژن دنیای مدنی همو دینداری کردان اجبوی که از بیژن به بردل انگیران به هزاران شهیدان او هزین هوانه تک برن یعنی کردان لروجاوای کردستان لسوریه لباشوری کردستان لعراق برخوادان کل هم بر به هزا حاتیه کریم بردل انگیران حاتنه داین براستی دنیای مدنی همو جی دینداری کردانه اجبوی که کردان نه تنها خو پاراستن نرخین مروایی پاراستن روجاوای کردستانی لعراق لباشوری کردستانی بوی خاصه ام بیژن بسری دا یکیتیا کردان و ام بیژن دنیا مدنی جی دیندار کردان بوی کو از بیژن کردان اف هزین هوانه تک برنه لی مخابن اف رو او هز تنها بلکی ناویوان هات به گوهارتن لی ناورو کوان نه هاتیه گوهارتن یعنی اف هزین کو ایرو ایریش سر کردان دیکن لحالب ایریش اندبن همان دمی ده هزین کو 2011 و 12 و 15 انده حتی نها وکی داعش هات بناف کردن تنی بلکی لباس ایوان هات به گوهارتن لی او بخوا او هزین جاری کردن کردان دمی که برخدایه او هستک برنه هم وسا باورن به هفگرتن و یکیتیه کردان دوی واری هانی داشت دوی پاراستنی داشت دیاره هەبگرتن و یەکێتیا کوردان هەیە سەر ئاردەکای محەممەد کورد وەکو گەل وەکو نەتەوە بێگومان خۆ دیل پرسێن خۆ دەردەکەبن داکەڤنا قادان خۆ نیشانانان دکەن هەف سوزێ پرساخۆنە سەر ئاستی سیاسی و بەرپرسên سیاسی دەبێ ناکوکێ بە لێ دەبی چارچوویدا هەر کەسێک دەزانە مەسیرێ کوردان لە هەر جهەیەکێ بە یەکە ئەگەر ئەوەڵ حەلەبێ بوو بێگومان بچیتە سەر و کورد لەوەر بێنە قەتلیعامکردن دەبێ دەستپێکە پرۆسێسێکێ بە مینە قەتلیعامên سەدان ساڵên دەربەزبووی لە دەرحەقیوی ملەتی ئێدی vێرا بێن تو زانیتی civaka nêvdewletî û êdî yasayên mafê mirovan û carnama mafê mirovan ya cîhanî evet çi naxwe berjewendiyên gelan dixwam taybetî rojhilata navîn hemû li serxwîna milletên lawazên wekû Kurdan e ev e heqîqeteke kevata pêwîst e gel û reş û destên xwe li dûrveyekê Kurd yanî çap ciddî vê mesajê werbigirin Yani rast dem bejin tabi vaki vaki ani zaman ser ve şirovaya kohundu bejin brasteji evya rastiye ki yani em bejin gelek jaran Kurd rasti qirkirin anjitin hasta navne tevida vaki Kurd yani tünebunte hesap kirin boy ve khase em ji her tim bahsa qala yekitiya Kurdan dikin hevgirtina Kurdan dikin ilo Kurd rasti kokujiyan ten rasti erişin qat em bejin qatil kirin etin gerek Kurd vivari da وکی ام بیژن هفگرتنک پکتی هفری شیهانی همان دمی دا جی یکیتیا کردان جی آوا دیکد ویواری دا هم بیت خالین داوی دا وکی سکنا باشوری کردستانی سکنا ام بیژن باکوری کردستانی روجاوای کردستانی سر دستکفتی کردان براستی من سری دا جی گوت ویاجی دلخواشیه هم هیویدارن مثلا هانی زیده پیش و نچیتن و ام بیژن قتل عامکی لحلبی پیک نیتن yani دوی وارده سکنا کردان لسر بجم سیاست کردان یا هفگرتنا کردان هم استا نافخایی ده هم استا نافنتوی ده و انجام کیش وی پیواجوی در بخیتن بله yani هم بجم بله بگرینگه قای محمد تاچان پیوسته حتی چاپمنیا کردان سیاست مدارین کردان هر کسی که دی دورش عقلیت ایدئولوژیکی و حزبی و نظامچه و چه همو هول بدن رای گشتیا کردستانی سر بنامه‌یان خودی درکتن لپرسین نتوین اجتماعی تف بگرن جبر کو کرد ملتێکی قهرمانە بملیونانە خودی ئیرادەیە ئەیدی کورد bi tu awayekê ya berê qebûl nakin beraberê te çandtun be Kurd tûntirin tu bînî çawa bi îrada bi hêr şer dikin ji bo parastina mafê xwe û nasnama xwe her milletekî dî qeder Kurda serhat be nûker horî şaletî jî nemane lê Kurd gelekî pêjin her guhardneke rojhilata navîn çê dibe yekser Kurdan destkeftên xwe misûger dike di vî çarçovî da تاچان گرنگ رای گشتیا کردستانه به آوایی که خرد بهت درست کردن سریع اساسی کو کردیل کی و بیل کی و نبی یک چاره نویسی به وی آوایی جد بیدی باندوری جهبه بله براستی ام بیژن وکی کرد ام بیژن ایدی تکیلیه خود به دنیای را دانینه ام بیژن کرد دبینه سیستم دنیای تک چویه کرد دبینه روشتا که نابینیه که نوش با 100 سال 21 من تی آوا کردن 200 سال دا ام بیژن هر کسی که حسابه که خواهیه کردش حسابه کش خورده کن تبیوان حساب انهانه ام بیژن اگر روشتا که نوت آوا کردن به 6 میلیون کرد
بهز يعني بهم حمو عاليان دا عالية امبيجن ديموغرافية دا عالية جغرافية دا عالية امبيجن بهزة دا كرت بيجوت شوينا كرت في سياسة دبينن يعني إيريشا كرسال حلبة تكرن معناوي إيريشي شيء كرت فيها باش زانن لبلي ام دبيجن اف روشهانه گره دمل دست روجك بيشيا روجي هلوستا كردان يا يكريزي يا هلوستي ام دبيجن بيك بينيتن موسى باورن وان روجن داوود اجي افيا ديار بويه يعني ام بيجن سكنه هر چار عاليه كردستان حتى كردن جهانه ان استراليا ان اوروبا ان امريكا بله ام بيجن لسر وان ايريشن هاني چاوا دليوان حميان حلبة داويجتن لطاقة شيخ مسعود و اشتبيه داويجتن هذيا و ام بيجن پابنديه كي بوي پيشرو جيش آوا بكتن اللي بلي ام روجن خالين ديروكي دا درباز دبن روجن ديروكي دا درباز دبن اوا روجان داجي ام گه ندن تو عالی و ام بيجن چاپمنين دولتا تركيا يانجيين دولتين عربان وكي ام بيجن تشتن نيني لسر كردان تي گوتن herkes dibine evya ser ve jelser eriş bel بله erişin بله كاك محمد hovane يجي بيوستا كورجي آسایشا تماشا شابا من ياخذ كان يعني شابا من ياخذ جي دبا بله كردان کرد اوقاس شابا من يك خرتبه ماكينه اعلاميات بيغمان سردميانا وكواليتي بروفيشنال بمينا كردستان 24 كو همو برسو بابتان باوي كي اجتماعي بروحه كي نتايد شوبينا بس تماشي شابا من ياخذ كان بحقيقه ده شاشتي em بي duvi شابا wali من da يجي ده جرينجا بيغمان بله em duvi wali da çapemeniya Kürt seranseri em çapemeniya Kürt hamiya pîroz dikin yani divê sekna hane de em rastî jî pîroz dikin yani sekna ku netewî datînin niştimanî datînin em bêjin yani gumanên kutînin ziman rojeva dixin rojeva dinyayê de bi rastî çapemenî kar û xebatekî girîng diketin em jî bangê بله بله miletê كاك Kurd محمد dikin قالك ser سباس Partiyê رنجاتا Kurdistanê بينار em رات bêjin كيشن باو بيش حتى tenê بحث كري قالك سباس محمد قماش برلمانتاري دم بارتي كاك محمد ديس سباسيتات كم سرنجاتا بينار رات كيشم ما بحثي رولي كردان كر لدرفه تايبتيجي البروكس اللي ويخو نشاندان برفرات نكرن